Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Tema ovo nedeljnog foto izazova biće zlatni sat, to je sat vremena pre nego što sunce zađe, odnosno sat vremena pošto sunce izađe ujutru iza horizonta. Dakle, kada bude ovo lepo vreme, vi napravite prelepe fotografije i onda njih objavite na Instagram profil, gde me možete tagovati, odnosno označiti i na Instagram storiju i stavite da vaš profil bude public, kako bih mogao da vidim vaše radove. Napišite i tarabica John Wulfric Photo Challenge, kako bi drugi ljudi koji učestvuju u nedeljnim foto izazovima mogli da dođu do vašeg profila. Skoknite na Community tab, odnosno na zajednica, kako se to zove na našem jeziku, i glasite za jednu od ove 4 ponuđene teme koja će da bude naredne nedelje. I još jedna stvar. Skoknuo sam do Lidla i kupio sam ove punjeve baterije za čitavih 400 dinara za moj eksterni blic. Možete pogledati moj video o tome kako da fotkate sa eksternim blicom i ako se ove baterije dobro pokažu u poređenju sa onima koje koristim od 2014. godine i dan danas, onda ću moći njih da vam preporučim. Naravno, zapratite me na Instagramu, zapratite moj YouTube kanal, lajkujte ovaj video i ostavite neki komentar dole za algoritam i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, stay sharp and stay focused. Paka, paka.